Du bakarra daukagu eta bai, azkariari pasako ditza. Puntu bakarra, 2026ko aurrekontuaren behin betiko onarpena. Espedientean justifikatu da, gaia aldez aurretik diktaminatu gabe udalbatzara ekartzearen presazko izaera, izan ere, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakunden aurrekontuari buruzko 21/2003 foru arauaren 15.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, udalbatzaren osoko bilkurak behin betiko onartu beharko du aurrekontu orokorra, aplikatu behar den ekitaldian aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen. Roparen 75. artikuluan xedatutakoaren baitan, udalbatzak gehiengo soilez presazkotzat jo behar du gaiaren eztabaidan sartu aurretik. Bale, atzo bozeramaile batzordean adostu bezala, lehendabizi premia bozkatuko genuke, honen ostean debateari ekingo diogu, esan bezala gobernuak puntu aurkeztuko luke, taldeen txanda irikiko genuke, eta gero gobernuak itxiko luke, eta azkenik bozkatu egingo genuke. Azkeneko bozketa batekin beraz, adostu bezala, lehenik eta behin premiaren aldeko bozkak, bai, kontrakoak, gainontzekoak. Bai, onartzen da, bai. Bale, gauzak horrela, debateari ekingo diogu eta gobernuak puntu aurkezteko txanda dauka. Beraz, ogasun zinegotziak nahi duenean. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Joan den abenduaren 12an, Rolda bidez, Isabel Josefa, López Aulesti eta beste herritarrek udal aurrekontuaren hasierako onarpenaren aurkako alegazioa aurkeztu zuten. Barkatu. Urgentziaz da debatitzen? Ez, atzo bozeramaile batzordean, horrela adostu genuelako. Bai, korreo batean bidali nizuen gero eta nola zuen jaso erantzunik, onartzen dute horrela adostuta zegoela, bai. Eta beraien aburuz, 2026ko udal aurrekontuak ez du betetzen indarran dagoen araudia udalaren lurzoru ondareari dagokion esparruan. Beraz, beste zer baino lehen argi utzi nahi dut eztabaida honek ez daukala izaera politiko edo diskrezionalik. Izan ere, alegazioan bertan jasotzen den bezala, arau betetze hutsari buruzkoa da beraien erreklamazioa. Hau da, ea legeak ezarritakoa betetzen den ala ez, den betetzen aztertu behar dugu. Horregatik, gure jarra finkatzerakoan, udaleko zerbitzu teknikoen azterlan eta txostenetan oinarritu gara. Eta ondorioz, udal zerbitzu teknikoek emandako lau txosten arrazoitu eta osoko bilkurako idazkaritza nagusiaren eginbidearekin bat etorriz, udal gobernuak alegazioa ezestea proposatu nahi dio osoko bilkurari. Horiek guztiek berretsi baitute aurrekontuak legeak eskatutakoa betetzen duela. Labur bilduz, lehenengo, udal lurzoru ondarearen baliabideak aurrekontuan jasotzari buruz, alegazioak dio aurrekontuak ez dituela behar bezala bereizten baliabideak eta horien aplikazioak. Aldiz, kontu hartzaile nagusiaren txostenak baieztatzen du 2026ko aurrekontu orokorrak atal propio eta bereizia jasotzen duela udal lurzoruaren ondareari buruz. Lehenengo liburukian, memoria eta txosten ekonomiko-finantzarioan, non baliabideen jatorria, aplikazioak eta horien aurrekontu partidekiko lotura zuzena identifikatzen diren. Bertan jasotzen dira, 33,8 milioi euroko baliabideak eta 39,7 milioi euroko aplikazioak. Alegia, legez eskatutakoa baino aplikazio handiagoa. Bestalde, gogorarazten digu txostenak udal aurrekontua izaera bakarrekoa dela. 21/2003 foru arauaren 3. artikulutik 6. ezarritakoaren arabera. Eta udalaren lurzoru ondarearen baliabideek nahita ez aurrekontu orokorrean integratuta egon behar dutela. Ezin baitira aurrekontu autonomo edo paralelo gisa konfiguratu. Helburuari buruz, udalaren lurzoru ondarearen baliabideen helburuari buruz, alegazioak aleberdio ez dela ehuneko nahikorik bideratzen babes publikoko etxebizitetara. Aldiz, txostenan jasotzen den bezala hori ez da horrela. Izan ere, 2/2006 legeak, lurzoru hori eta hirigintzari buruzkoak ez du derrigorrezko portzentajerik ezartzen. Legeak, helburuak zeintzuk izan behar dien arautzen du, baina ez du ezartzen banaketa kuantitatibo loteslerik. 2026ko aurrekontuak horren bestez, 115. artikuluan aurreikusitako helburua betetzen du. Eta gainera, bakoitzari dagokion zenbateko eta portzentajea zehaztuta gardentasun printzipioa erabat betez. Integrazio patrimonialari buruz ondare zerbitzuaren txostenak egiaztatzen du udal lurzoruaren ondarea osatzen duten ondasun higiezinak eta eskubideak udal inventarioan behar bezala identifikatuta, sailkatuta eta berezita daudela. Era berean, etxegintzak indako txostenak berrazten du entitate horrek berezko inventario eguneratua duela udal lurzoruaren ondarearen barruan integratutako ondasunak modu autonomo eta bereizian jasotzen dituena, ondare kontabilitatearen printzipioekin guztiz bat etorriz.
Hirigintzako partiden afekzio juridikoari buruz, hirigintza sailaren txostenak azterketa xehatua egiten du, ulori buruz, udalaren lurzoru ondareari buruz, afektatutako aurrekontu partida bakoitzari buruz. Eta ondorioztatzen du, partidak legez aurreikusitako helburuetara zuzena lotuta daudela, eta gainera 2/2006 legearen 114. Artikuluan ezarritako gutxieneko 110 eskakizunak gainditzen dela. Izapidetze prozeduraren zuentasuna buruz, azkenik, nahiko nuke esan osoko bilkurako idazkaritza nagusiaren eginbideak fede publika ematen duen espedienteak, esaten duela prozedura egokia jarraitu dela, aurrekontu araudiak ezarretako epeak eta aurrekontuan hartzeko lehentasuna errespetatuta, eta inolako deseostasun edo baliogabetasun akatsi gabe izapidetu dela. Hori guztia kontuan izanik, 2023ko aurrekontu orokorrak udalaren lurzoru ondareari buruzko araudia betetzen du, bai aurrekontuen araudiaren ikuspegitik, bai ondarea zein hirigintza esparruan indarrean dagoen araudiaren ikuspegitik. Beraz, alegazioa ez da sartzen, edo ez luke sartu behar, 21/2003 foru arauaren 17.2 artikuluak jasotzen dituen reklamatzeko arrazoien artean, eta ondorioz, alegazioa ez estea besterik ez da geratzen. Horregatik guztiagatik, eta udal zerbitzu teknikoen irizpide juridiko bateratua jarraituz, alegazioa aztertzea, eta 2026ko aurrekontu orokorra behin betiko onartzea, proposatu nahi diogu osoko bilkurari. Bai, eskerrik asko. Denbora pixka bat eman diot, zera gondalako, eta nadi txiki bat. Interrupzioagatik, Bai. Fair play. Hurrengo taldea Elkarrekin Donostia. Vale, eskerrik asko, egunon. Bueno, lo primero que nos gustaría decir es que no entendemos que haya ninguna justificación para haber convocado este pleno extraordinario deprisa y corriendo, sin que hayamos tenido posibilidad de analizar en profundidad la alegación y, en consecuencia, pues tampoco de poder ver si efectivamente y podíamos presentar alguna enmienda en relación a la misma. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que este pleno se podría haber celebrado perfectamente pues, los primeros días del año sin ningún problema, pero con más tiempo para analizar con tranquilidad la alegación presentada, porque además, bueno, pues versa sobre un tema que no deja de ser la mayor preocupación de la ciudadanía en este momento, que es sobre la vivienda, ¿no? Y sobre el patrimonio municipal del suelo, que tiene que ver mucho con ello. Por lo tanto, bueno, nosotras, yo no voy a profundizar más, y como hicimos en la aprobación inicial del presupuesto, pues hoy también volveremos a votar en contra de la aprobación definitiva del presupuesto para 2026. Eskerrik asko, González Anderea, Talde Popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Bien, la cuestión que nos ha traído hoy aquí, de forma extraordinaria además, tiene para nosotros dos vertientes, una vertiente formal y una vertiente técnica. Desde un punto de vista formal, creo que procede hacer un reproche a este Gobierno, y para hacerlo creo que lo mejor es sujetarnos a la norma, al reglamento orgánico del Pleno. El artículo 114.2 del reglamento, previsto para cuando hay alegaciones al presupuesto, dice que la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno requiere de dictamen previo de la Comisión. El 114.3 dice que las personas integrantes de la Comisión dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para presentar enmiendas. Pues bien, estamos aquí sin que se haya convocado la comisión, a la que considero que se ha ninguneado, y habiéndose dado un plazo de menos de 2 días, de los que uno era inhábil para presentar enmiendas. Esto, lo tengo que decir, nos parece del todo irregular. Con el reglamento en la mano se tendría que haber convocado a la comisión y darle el plazo de 5 días hábiles para presentar enmiendas, pero eso hubiese supuesto celebrar la comisión en los primeros días de enero y el Pleno posteriormente, y por tanto la prórroga presupuestaria durante algunos días, imagen que se quería evitar a toda costa. El Gobierno municipal nos dirá que era su voluntad que la comisión se celebrase, pero que la presidencia de la comisión, en manos de H. Bildu, es quien no ha querido. Y a su vez el señor Vitoria nos dirá que no se oponían siempre que fuese el día 29. Y este es el pretexto que ha habilitado al Gobierno para echar mano del artículo 65 del reglamento y, según su interpretación, entender que podía traernos aquí sin el dictamen previo de la comisión. El 65 habilita a la alcaldía para incluir asuntos en el orden del día sin que hayan sido previamente informados por la comisión, pero exige urgencia motivada. Entiende el Gobierno que la urgencia la justifica el 115.2 de la norma foral presupuestaria, que dice que los presupuestos tienen que aprobarse antes del 31 de diciembre, y la motivación la obtiene de la asistencia involuntaria que le presta EH Bildu, porque sostiene el Gobierno
que si se celebrase la comisión el día 29, como quería EH Bildu, el periodo de presentación de enmiendas sería extraordinariamente breve. Pues bien, nosotros pensamos que el artículo 65 no se pensó para estos supuestos, que la interpretación de la urgencia que se hace no es correcta y nos sorprende la preocupación por la brevedad del plazo de presentación de enmiendas cuando se nos han dado menos de 2 días hábiles para presentar a nosotros enmiendas. Pero todo esto no parece importar al gobierno municipal a nuestro juicio y al final la sensación que nos da es que en muchas ocasiones se gobierna pensando en el titular, en el que se quiere generar, pero también en el que se quiere evitar. Y desde un punto de vista técnico, la forma de proceder nos parece que, sin entrar a valorar específicamente la razonabilidad del informe de los reclamantes, lo que sí les puedo decir es que si bien algunos de los juicios que hace considero que son interpretaciones de la norma no ajustadas a derecho, sí que existen determinados reproches que nos suscitan algunas dudas y que nos hubiese gustado contrastar con más tiempo a partir de la jurisprudencia y la doctrina, lo que yo creo que hubiese elevado bastante el debate que vamos a tener hoy aquí. Lo que habrán comprobado si han tenido ocasión de leer la reclamación es que es muy técnica, muy jurídica. En la esfera jurídica, cada palabra que se escribe, pero también la que no se escribe, la forma en que se reviste un argumento es muy importante, a veces es un tema de un matiz. Y por eso creemos que lo técnico de la materia requería que también los técnicos municipales hubiesen dispuesto de mayor margen para elaborar sus informes con garantías. Confiemos en que no tengamos que lamentarlo en el futuro. Eskerrik asko, hurrengo taldea, Partido Socialista. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente, quien me ha precedido en el uso de la palabra no ha hecho una lectura, bueno, en la que en parte podemos estar de acuerdo. Hoy, a pesar de EH Bildu, que no ha convocado la Comisión de Hacienda, y a pesar de su voto en contra, nosotros sí creemos que es urgente bueno, pues celebrar este pleno para que la aprobación del presupuesto sea efectiva y para que tengamos unas cuentas renovadas para el ejercicio 2026 desde el mismo 1 de enero, a pesar de la alegación presentada, una alegación que se centra en el patrimonio municipal del suelo, cuya finalidad principal, entre otras, es tener suelo para la construcción de viviendas públicas, sí, pero también para las dotaciones públicas como equipamientos, zonas verdes, servicios colectivos, etcétera, y para promover un desarrollo urbano equilibrado, cohesionado y con calidad de vida. En definitiva, un instrumento al servicio del interés general y de la política urbanística municipal. Con todo ello, y entrando a valorar en la alegación presentada que hoy nos trae a este debate, desde nuestro grupo municipal hacemos las siguientes consideraciones. En primer lugar, los reclamantes consideran que el ayuntamiento no separa los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo. Sin embargo, tenemos que decir que este expediente sí incluye un informe de la Jefatura de Patrimonio que indica que el inventario de bienes recoge los bienes patrimoniales, los de dominio público y los bienes revertibles afectados al patrimonio municipal del suelo y de cómo se producen las altas y las bajas en el inventario de los bienes afectados al PMS. En definitiva, y como se señala en el informe de la interventora general, los bienes del patrimonio municipal del suelo se encuentran detallados de forma separada en el inventario municipal. En segundo lugar, los reclamantes consideran que los ingresos deben financiar gastos del patrimonio municipal del suelo, así como los gastos no están separados en el presupuesto. Sin embargo, estos ingresos y gastos sí están recogidos en el tomo 1 en un apartado específico titulado Patrimonio Municipal del Suelo, que está en la página 73 en adelante, es decir, que aparecen separados del resto de ingresos y de gastos. También reclaman los reclamantes, requieren los porcentajes del total que se destinan a las diferentes aplicaciones de los ingresos que deben destinarse al patrimonio municipal del suelo, y esta información también se encuentra en el tomo 1 del presupuesto, diferenciando además dos grandes grupos. Por un lado, las actuaciones en vivienda de protección pública y, por otro, las actuaciones de interés social. Los reclamantes consideran que más del 50% de los recursos afectados al patrimonio municipal del suelo deben dedicarse a la vivienda protegida, y esta es una consideración que no es
correcta. No existe ninguna norma que establezca que los porcentajes para las diferentes aplicaciones del PMS deban dirigirse a eso. Las normas solo establecen que pueden dedicarse a actuaciones de vivienda protegida o a otras que tengan interés social, como adquisición y promoción de suelo para actividades de fomento o interés público, actuaciones de rehabilitación en zonas degradadas, patrimonio histórico y cultural o equipamientos colectivos municipales. Y en términos cuantitativos, el informe de intervención recoge que en la presente legislatura las actuaciones del PMS han superado los recursos en más de 7 millones de euros. Es decir, se han financiado actuaciones por encima de las exigidas por las normas. Por todo ello, si la preocupación de los 4 reclamantes es la vivienda, deberían haber tenido en cuenta que hay operaciones relacionadas con el PMS que no se recogen en el presupuesto, pero que sí se contemplan en el inventario de bienes del ayuntamiento y que repercuten sobre las cuestiones que parece que les preocupan. Y ahí está, por ejemplo, pues el caso del ambulatorio de la parte vieja o las 12 parcelas cedidas al Gobierno vasco. Por todo ello, nosotros vamos a desestimar la alegación y aprobar definitivamente el presupuesto general para el Ayuntamiento de San Sebastián para el ejercicio del 2026, porque es bueno para la ciudadanía y para seguir avanzando en materias sensibles como, por supuesto, es la vivienda, pero también los servicios sociales, los equipamientos que necesita esta ciudad y que están recogidos en estas cuentas. Eskerrik asko eta urte berri on. Eskerrik asko zuri, Garbi Andrea, Bildu taldea. Nik, interbentzioa egin baino lehen, gustatuko litzaidake ordezkari buruzko kontu bat aurkeztea. Cuestión de orden planteatzea honi buruz. Bai? Bueno, principios hori, pentsatzen dugu ustezko urgentzia dela eta udal gobernuak ez du ebazpena euskera hutsean aurkeztu. Gazteleanetik paragrafo batzu bakarrik itzuliz. Beraz, ez dago ebazpena osorik euskeraz irakurtzeko aukerarik. Hau da, gure hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen, behintzat gaur ekarritako ebazpenean. Horregatik, eskatze dugu mahai gainean ustea eta ebazpena zuzentzea. Parrafoiek identifikatzea badukazu, Javier? Bueno, Victoria jauna, markatu. Bai, izango litzateke, 6. paragrafoa, 7., 8., 9., 10., 12. Eta, ya está. Idazkariari pasako diotitza. Mahai gainean ustea eskatzen denean bozkatu egin beharko litzateke, mahai gainean utzi edo ez. Besterik ez dauka kontu horrek. Tartea ez du genezake itzultzeko dokumentua eta bozkatzeko, bestela? Itzultzeko dokumentua hori tarte hartu genezake, etenaldi egin, itzuli eta berrasi udalbatza? Bueno, berrasi o... Etenaldi egin daiteke. Igual, hizkuntza. Ez, nik uste dut orain egin genezakela itzuli, eta gero berrartu debatea, eralitzen diren txandak, eta ostean bozkatu. Bai, bale. Ba, bueno, gutxi gora nik uste dut, hau, laurden gutxitarako edo, ez? Edo 11etarako akaso beto. Bai, 11etarako orduan utziko dugu, eta berrartu egingo dugu udalbatza 11etan, Bilduren hitzartzarekin, EAJ-arena eta udal gobernuaren txandarekin, eta ostean bozkatu egingo genuke.
berriz guztioi, eskerrik asko berriz ere etortzearren. Debatearekin jarraituko dugu, dagoeneko itzuli dira dokumentu guztiak euskarara, bi hizkuntzatan daude, beraz, EH Bildurekin geunden, Vitoria jaunarekin, beraz nahi duzunean, zeure da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, gure itziz, gertatukoa erakusten du presak ez dira laino izonak, gauzak ondo egin nahi badira bereziki. Hemen daude egiteko bi modu, presaka eta egutegia baldintzauta, edo arduraz eta tempusak hartuta. En ese sentido, y por eso mismo, pues nuestra consideración era inviable convocar una comisión de Hacienda, como nos propuso, pues del 23 de diciembre al 24 de diciembre, al día siguiente. Sí se quería ir con los deberes hechos, al menos. Y de esto yo creo que todos y todas los que estamos aquí somos perfectamente conscientes. Hemen dagoen urgentzia bakarra politikoa da. EAJ eta PSE bete ezin duten promesagatik aurreikusitako izapidetzan herritarren alegazio batzuk jaso baitira. EAJ PSEri ohartarazten diogu ezin dela lan egin herritarrek parte hartuko ez dutela aurreikusiz. Edo alegazio horiek onartuko ez direla pentsatuz. Beraz, gure ustez, prozedura horren salozpena justifikatzen duen presa eta premia ez dira behar ardina arrazoitu, eta arrazoia pentsatzen degula da azkenean argazkia garaiz egitea. Hori urgentzari buruz, eta edukinari buruz ere legeak zerbait gehiago dio, lurzoruaren udal ondareko ondasune eta balebideen erabilerari buruz. Lurzoruari buruzko legearen 115. Artikulua esaten du lehentasunez, babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak eraikitzeko eta urbanizazio obrak ordaintzeko erabiliko direla. Bitxia da behintzat aurrekontua behin betiko hartzeko ebazpen honetan EAJ eta PSEek lehentasuna terminoari ematen dioten zentzua. Izapidetzan adibidez termino hori erabili da presaren eta are gehiago salbuespenaren justifikazioa ditzera emateko. Hau da, zerbait erabakigarria. Horrek bakarrik esan nahi duenean beste prozedura batzuekiko lehentasuna duela. Beste prozedurarik egonez gero. Sin embargo, cuando la ley dice que el destino de los bienes y recursos del patrimonio municipal del suelo en el presupuesto se destinan preferentemente a la construcción de vivienda de protección pública, este término de preferencia deja de ser relevante, decisivo para el PNV y el PSE y no se tiene en cuenta para priorizar esta finalidad sobre el resto. Porque en el presupuesto del 2026 el destino de bienes y recursos que se establece en el patrimonio municipal del suelo son el 70% para la construcción y rehabilitación de equipamientos colectivos municipales y el 14,65% actuaciones en vivienda. Consecuentemente, a la vista de los porcentajes contenidos en el presupuesto para el 2026 aprobado por los partidos que sustentan el gobierno municipal, se verifica que el destino preferente de los recursos del patrimonio municipal del suelo es la construcción y rehabilitación de equipamientos colectivos y no para destinar los mismos a la construcción o promoción de vivienda de protección pública. Bestalde, 2025ko uztailean Donostia etxebizitza eremu tentsionatu izendatu zuten ofizialki. Larria egoera ordina da, etxebizitzaren batez besteko prezioa, 5.300 euro metro karratua, eta alokairuaren batez besteko prezioa ja gainditzen du 1.000 euro. Hori dela eta etxebizitzari buruzko legeak honako hau ere sartzen du. Eremu tentsionatuetan etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko lortutako lurzorua nahita ez erabili beharko da etxebizitza sozialak edo zuzkidurazkoak eraikitzeko eta kudeatzeko. Eta ezin izango da beste dozein erabilera publikoz edo gizarte intereseko ez ordezkatu. Ez eta bete beharra betetzeko beste modu batzuez ere. Salbu eta giaztatzen bada, gizarte intereseko beste erabile batzuetarako erabili behar dala. Y no todos los ingresos provenientes de la enajenación de los derechos derivados de las plusvalías urbanísticas son destinados a la construcción de vivienda de protección pública. Pensamos que este presupuesto no responde a las necesidades que tiene la ciudadanía donostiarra, entre ellos, como se pone de manifiesto en las alegaciones, el problema de la vivienda o la preferencia de actuación en la vivienda. Y es por ello que, igual que votamos por la devolución del presupuesto en su aprobación inicial, entre otras causas, por algo de lo que aquí se sale a relucir, la necesidad de la vivienda, mantendremos la misma posición en su aprobación definitiva. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Vitoria jauna, udal taldeen txandarekin jarraituz, EAJ taldea. Eskerrik asko berriro ere, eta presak ez dira inoiz onak, baina gaurko osoko bilkuran gertatzen ari denak ez du zerikusirik aurrekontuaren edukiari buruzko eztabaida serio eta zintzo batekin,
ez da desadostasun politiko legitimo batekin ere. Gertatzen ari dena beste gauza bat da. Aurrekontuaren onespena atzeratzeko, blokeatzeko, doztopatzeko, aleginak behin da berriro ere. Ari garela ikusten oposizioko taldeen aldetik. Akatsa egon da, bai, akatsa egon da, eta horrela aitortzen dugu, baina zuzendu dugu, bertan momentua zuzendu dugu, eta uste dugu, berehala zuzendu dugu etenaldia eginez, testua euskarara itzultzeko. Erakusten du gobernu honek zorroztasunez, erantzukizunez eta euskararen ofizialtasunarekiko errespetu osoz jokatu nahi duela. Horrela da, nire hitzartzeare euskara oso nengo dut, eta ere gehiago, halako arduraz eta halako errespetuz jokatu izan bazenute, testu hau, abenduaren 23-tik zenuten talde guztiek. Guztiek, atzo bozeramaile batzorde egon zen. Zurekin, behin baino gehiagotan hitz egin dugu, bai politikook, baita ere idazkaritzak, eta baita ere teknikari. Eta inork ez du ezer esan horri buruz. Zergatik? Asmoa argi dagoelako. Asmoa zen, eztabaida hau, bai oso ondo, nahi duzu, baina horrek esan nahi du jakinda ere borondate honik ez delagoen. Zergatik? Ez duzulako nahi Donostiak aurrekontua barkatu, Garbine, barkatu, badakit gutxiago zaudetela eta oso urduri zaudetela, aurrekontua onartuko delako, gainera, hobeto onartuko delako, 13 boto alde eta 10 kontra, badakit urduri zaudetela, eta saiatzen izatela, Donostiak ez dezan aurrekontua auki, badakigu, ikusten da, zein izan da zuen jarrera, horrelako izan badiz gainera, akats tekniko batean, oinarritutako horrelako saiakera bat egitea, horrek ez du erakusten inongo arduraz jokatu duzutenik. Ez daukarako, ez dakit, hitzegin dezaket, ez dakit, nixilixirik hona iz hitzegin duzuenean, ez jarri urdure, Mercedes. Edozein kasutan, onartezina dena da, edozein gorabera teknikoaren aurrean, prozedura itzaki bihurtzea eta prozedura bera filibusterismo politikorako tresna gisa erabiltzea. Hori izan da hemen azkenean argi eratu dena. Azkenengo momentu arte itxoin duzue, hori jakindarazteko akatsa ezagututa, azkenengo momentu arte hemen plenoan bertan, jakinarazi diguzue, eta ez guri bakarrik, baita ere zerbitzuten eta gainotzeko donestiar guztiei. Hain zuzen ere, argi zegoenean, hori zuzendu zitekela edozen momentutan, akats teknikoa izanik, baina ez duzuena izan hori, ez da izan zuen borondatea, zergatik, uste zenutelako horrela, lortuko zenutela, atzeratzea, blokeatzea, Donostiarrok, aurrekonturik ez izatea. Ondo da, zilegi da, baina argi erakusten du, batzuen eta besteen jarrerak, eta batzuen eta besteen politika egiteko moduak. Argi erakusten du, beste behin ere bai. Edozein kasutan, aurrekontuak legea betetzen du, hau ez da eztabaida politiko bat, hasieran esan dut, ez da eztabaida politiko bat, ez dugu jartzen ez baian gure teknikariek egindako txostenetan jasotzen dutena, ez da eztabaida politiko bat, eztabaida teknikoa da, eta berretsi dute, lau txostenek eta idazkarek egindako dirigentziak berretsi du formalki eta fondoan aurrekontua legezkoa dela. Legeak ezartako betekizun guztiak betetzen dituela. Izapidetzea zuzena izan da. Eta ez dago osoko bilkura atzeratzeko inolako arrazoi juridikorik, naiz eta zuen asmoa beste bat izan. Beraz, Donostiak aurrekonturik ez izatea, ziurgabetasuna sortzea eta hiriaren funtzionamenduari zuzenean eragiten dioten erabakiak atzeratzeak ez du arrakastarik izan. Horren aurrean, udal gobernu honek jokabide argia izan du, beharrezkoa zuzendu, talde guztien eskubideak errespetatu, izan dizuet, joan den astetik 23-tik eukizeuten aukera zuzenketak aurkezteko, baina eske alegazio hau abenduaren 12-tik ezagutzen genuen. Errolda bidez, abenduaren 12-tik, pentsa, zenbat denbora egon den, 18 egun gutxienez. Eta hiria blokatuta geratu erraz dadin bermatzea. Beraz, gaur hemen ez dugu espediente bat soilik bozkatzen, gaur erabakitzen nahi Donostia 2026an aurrekontua izango duen ala ez, eta zorionez horrela izango da. Eskerrik asko, zakit gobernuak isteko txandera bil nahi duen, ez? Debatu amaituta, orain bai bozkatu egingo genuke, beraz, puntu bakarra dauka udalbatzak, 2026ko aurrekontuaren behin betiko onarpena ematea. Puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, beraz, onartuta gelditzen da, amaitu da beraz udalbatza, eta orain baiz aurrekoan ez nuen esan, ondo amaitu urtea eta urte berrio.